Agyapong ahompam jene de bi ono de no ho asem oni nsusa omienu ene mpanifo bi ka ho ene bo ne pa asem kuku JB Danquah kino hina oboda hina na just say aha German see de bia me kan na me say Friday bia na me video but asemasi ni say within the Asiedu alias Agyapong na assembly by about JB Danquah in the case no na say Ghana money na enemy say mejitu mu say me na me na me sheda ko say me ko wiade na ba ne sa bani na enye no kre mada adwen ho say no da me no me keep it for me am side it will waste against me and no abesa ko etia me te me no kra bia wo mu say me de edi echire o my Ghana na me de bisade besere o mampanyi John Mahama ene na asefo ni nara me entro a mitimi twagu am so say omo no mosoma me say me koye sare no enye sanete semni na ne say me wo on the 4th February on the 5th February wo Madina me wo hono mo na alute informant ni o Jamestown Clubhouse like oma ejuma timi my guns ni nyama ni akwakuye nyama ni ade de aba tono no my sa option timi wo hono mo on the 5th February no be frame me 2015 obe frame no ka chem senti ejuma bi aba wo na me bombo de ya no ho beto no me so me ho be den e beto me na de am pe bia no ani amount am pe bia o mo de be ma me na me see you tina ama me ni age and I catch him so okay maintain the car no na e be kwa committee nkrofo bi wo adenta o branch for right side near the filling station ko onim kakra hotel bi wo ho Asiedu I say sports me na wo ti ye call no me ne tina ka no me call no me koto mpenyufo mi no bi wo ho me call no mu chia me na me so me chia mu no mu bizam say friend say na me so e friend me Daniel Asiedu no ma me tina ho no mo bom din cheme me da metie ne nipa baako o shefugu o say friend Kennedy Agyapong na baako so o say friend Mr. Ofori and the metime hu ne full name o say Mr. Ofori ene alote no tietna no mka tem say minima do konti am ba ha na am say o alote aka chem no say okay my ready say me ya na am say o I'm ready for anything no see you ntimi bizam say ka chem say nipa odi adwuma no mam sam fambra nana ado Danquah na ono no why busy campaign nti odi for so Kennedy Agyapong na Mr. Ofori no so say fa ese adwuma we embre me na msi yo mate na hwehwe nipa kro betimi aye adwuma no nti me na ho say metimi aye nti de bre me na ma nipa na oba be di position of JB Danquah no ono so eka ho this information e de ma me say okay say nipa we no mayo ma ho abo say metimi ye adwuma na dia me pe bia no de be ma me na me see Mr. Kennedy Agyapong de shefugu no oyi envelope white bi efi ne fugu no any picture any nyama kakra bi e de ma me senti o kire me papa ne picture any baby a papa no eti ni na me see you to de ma me no kire me senti me nkosisi na on the 6th no de mbeko baby na me see you mate to mo ma meti asese papa no omakunu wo sunsun dada na so owu a ebeye obia suspect say omo no mai den MPP party na den aye sa to mo mpese obia be hu ne sa to mo pese meko na mekunu wo physical omo chimia ma me worry ma me jintum sem na me na nipa bi sei na so ma me say menye NDC party omo ma me bo aso MP no Esurugu edin ma me bo Mr. Awayomi and some MPBD oye NDC oye NDC or fighting for JB Danquah position oye NDC no ma me bo ni din kan ma me bo Mr. Smith William Smith so den account
Emmanuel Smith eka na msio mate into me call on the 6th February no na umbefa me ahomache me ne Mr Kennedy Agyapong ene Mr Ofori ene alote no to mo de course de me call ritual bi mo say baby a me call no ohonom no security tight nti de me call ye call ritual ne say like me ni bibi ma me call no oluma bi na ye koto no ho ma me duro bi me ne ye se me wura ho a obi eni ho behu me fi ho se me call obi eni ho behu me me ye bibi awie akọ obi eni ho be den obehu me ba so chimi a ombe chimi no chimi a me mbosa nipa se me si se din na timi de gina so ayden every new election na msio mate na bibi awie a ma me de me pebia na msio mate me jitu mu eye de a se menye nyama promise me ni na no envelope no ma me 2000 Ghana cedis and a room na ma me de toto me ho nyama kakra bi a me de be den e de be kwa koye se adwuma no ma me sekan tuntun bi kan na me call okay me call ye bibi awie no nti mi ankasa me ni alote no na e bae no sama o musa be chi me e wo konkoma senti o me na mai sisi nti me so me call me jitu mu se ampa me na me ye na nipa se me sisi na ye den esuma me tell me what remind me adwene ho a nyama bi ha me ba prison anu me custody no ritual how na ye call no spirit ne hante me my imagine say I forgive and forget everything that I'm going on me de me ho amanyame but nyama bi ha me na me ntimi ndan nwumre bibi pursue me say I should speak the truth and let the secret not to happen secret we so nananmo mpenyefo NDC fo mpenyefo me de akoto ene sre epamacho mumfa me bone nchemi ene de ameye enye me pe se meye epamacho pa mumfa me bone nchemi me sre bone fache mumfa me bone nchemi ade ne ha me se me kan okre ti me no kra me kanini asema me review very huge asema dangerous MPP for netia I will never live in this world again epamacho mumfa me bone nchemi me this secret message edema ndisi phone penyufo me sremo me yimi nsa efrem na de ha me se me nka me no kra ene na ma me ken te me sremo a me pamacho mfa me bone nchemi asema me ken me nim se me wo danger I'm sure mfa me bone nchemi me da masi se mo tie me bye bye. The Bema Chenyan said, a Ghana mampani, Nana akufo-addo, Nana wadene ho, odi Ghana for so. One Kennedy Agyapong, ahuampam jeni, de biono de ho asemo news musa, mienu, and then penfobika ho, and a bonne pass on kuku, JB Danquah, as soon as dada. Then Bema Chenyan say no, some be hantino, some be grano, and this is what 2 hours, all cans ask me all kind. Me a chilma you may brave, but me minimum. Meja ma mo video yi mon comment na mon kire madwen se woni be ma ya adwan se ntrum no twa na se sa abato na aye du no na obi akobo ne pa bi se o meka bibi se mentimi nkirem na mo ne meka ka ho ne se how possible se Ghana security service and say prison service obi wo prison no ho timanya ho nya phone de ma bufu kra ne se wasan so nya yes set ho ahwade asoso no o kasa we wasan so dia fa internet Ghana ekoya na se ba yenye serious o mamu ho no wo me yani na ho prisoner enya phone me se we ye no kra se nya no kra me ni mu asem what I say ne mo na mi ni ehiam se ena possible so obi a o da afiase onya phone e post video ba to internet mo amon comment na mo kire madwen what I say se video e okay mo wa no man thumbs up but you subscribe on the market channel e be bring new updates aha e journey